mohe tusikuluma tugakishiba mohe aliko tutaga kilala mohe tugabapata tugendira na Yesu inyamula tugabapata tugendira na Yesu inyamula tulibabalama hano tulibalenga hano mwitangolizuba musikologoma tukakilala mohe aliko tutaga kishiba mohe musikologoma tukakishiba mohe aliko tutaga kilala mohe Bene witu yuvayi niwawire mube balalizibisha mutawe nga balya batanu awaka unira okulya kumushoji alira munyanja atalimunira amulangiza imbere aike ikajawo Uyako mutwala indege alira mujanyanya atalimuziba masu amulangiza imbere aike munda mugenda ikajabo kayorodani tugalia imbuto zekiti ikiti kyobulamu aho ngabona mawe uwanziga tutagana shubi sigana kandi ukundi imikolwa yawe misha igwetiga kudeta ushuba nyina waboshi tutanga kuyubagira ikitaramo cyawe zene kirire mwegolo kitanaye male imyaka nemyakula ikitaramo cyawe zene halira mwigulu hagumana baganda kitaye male ingiri muzima amaso nanyandikangiro kulota nambone ameruka mabweti bagazamuka kumugazi sayuni bembisha kumiru baike ingulu ingiri muzima amaso nalote ameruka abemesa mabweti bagazamuka kumugazi sayuni baike mwigulu bembisha kumiru baike mwigulu baike ingulu ingiri muzima amaso nambone abalimo mama waninye abalimo nyama mama we
Maisha ya marehemu. Majina. Marehemu aliitwa kwa majina yafuatayo: Anastasie Charlotte, wa ukoo wa Balabwe. Baba yake aliitwa kwa jina la Amos Munenge, wa ukoo wa Balabwe. Ameshafariki. Mama yake aliitwa kwa jina la Nakihombera Sukane, wa ukoo wa Batumba, angali hai. Kuzaliwa. Marehemu amezaliwa katika kijiji cha Rubuga, mteritwari ya Uvira, grupima ya Kigoma, mnamo tariki 15 mwezi wa kwanza mwaka wa 1968. Amefariki mnamo tariki 14 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Maisha ya kiroho. Marehemu alikuwa ameokoka. Alimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kubatizwa katika maji mengi mnamo tariki 23 mwezi wa 12 mwaka wa 1918 katika kanisa la UTM Sepak Rubuga. Kazi alizozitumika kanisani. Marehemu tangu utotoni mwake alikuwa anashiriki kanisa. Alianzia katika ekodini akiwa mtoto. Aliimba kwaya sana muda mrefu. Pia alitumika kama mama mkurugenzi katika kanisa letu la CDS Fizi, na alikuwa mlinda hazina kanisani. Ndoa. Marehemu aliunda ndoa yake katika mwaka wa 1982 pamoja na mume wake mpendwa Reuben Zunguruka Monano katika kanisa la UTM Sepak Bibangwa. Watoto aliowaacha. Marehemu alibahatika kuzaa watoto 6. Wanaume 2, wanawake 4. Walio hai ni 5. Wajukuu 13. Kazi za marehemu. Marehemu alitumika kazi ya ulimaji na ufugaji miaka mingi, lakini nyuma ya hapo alitumika kazi za uchuruzi. Ugonjwa. Marehemu aligonjwa muda mchache sana, mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Marehemu aliugua ugonjwa wa moyo. Tukampeleka kwenye kliniki Faraja Panzi. Haikuwezekana. Tukampeleka kwenye hospitali kuu ya Panzi. Ilipofika siku ya 3 jioni mida ya
21h marehemu akaaga dunia. Miaka aliyoishi hapa duniani, marehemu aliishi miaka 58 hapa chini ya jua. Sisi jamaa la Balizi na jamaa la Balabwe tunamutakia mapumziko mema mahali pema peponi. Amina. Kama itatupendeza, tusimame sisi sote tukumbuke marehemu kwa sekunde kidogo. Sote tusimame, nasema sote tusimame. Tuinamishe vichwa vyetu kidogo kwa dakika chache. Kitupendeza tunaikala. Mungu alimwambia Adamu, akamwambia kwa sababu umekubali kudanganywa, umegeuka sheria, tayari kufa utakufa. Umetoka kwenye udongo na udongo utarudia. Kifo kwa mwanadamu kikapatikana hapo. Kisha kwao na kifo tena ni kwao kuasi sheria ya Mungu. Mungu alikuwa ameweka sheria kwa Adamu na Eva, kama wakea amri ya kwamba msikule mti wa kujua mema na mabaya. Lakini mwanadamu alipogeuka sheria ambayo Mungu alimwekea, tayari kifo kikaonekana. Kwa sababu gani? Sababu mwanadamu aliasi sheria. Kifo hakina huruma. Kifo ni kautiti. Kifo hakina huruma. Kifo hakina huruma. Kinga alikuwa na huruma. Kinga aliona kama Rubeni hakinga alimubeba mwanamke, lakini kwa sababu hakina huruma, sababu kimezaliwa na shetani, baba yake wa kifo ni shetani, na shetani hana huruma. Mungu ndio ambaye anatumia, lakini shetani, matunda yote ya shetani haiwezi kuwa na huruma. Mwenye alizaliwa na shetani hawezi kuwa na huruma. Ndio maana kifo hakina huruma, kwa sababu kimetoka kwa shetani. Sicheze na kifo. Jambo la mwisho la kifo. Kifo hakiwaki na noze. Hase kiko na noze. Noze ni seme. Seme vile uko wa mugonde sana na gonda. Aseme kifo hakita kukula. Na wazo kawe mgonjwa, unagonjwa kabisa na sagika, hauna tena minofu, lakini kifo acho kitakubana. Takubana, sasema nitakukula. Kifo hayo kinakulaka banene, kinakulaka batu banye bako kumwayene, kinakulaka batu bakugonda, batu yote kinachanga, hakitapikaki.
Kwa hiyo kuna faida ya kifo. Sasa kama kifo kinakuja kwetu sisi kama vile Wakristo, kitu cha kwanza ambacho faida ya kwanza kwa Wakristo kwa kifo ni kupumzika mateso ya dunia hii. Tunapopatwa na kifo, faida ya Wakristo, kifo kinakuja kutupumzisha katika mateso ya dunia hii. Watu wanakaa katika mateso, watu wanakaa katika shida, lakini wanapopata kifo, mtu ambaye anakufa katika Kristo anapumzika. Mateso yote ambayo aliyopata katika dunia hii anapata kufanya nini? Anapumzika. Lakini Paulo akasema ya kwamba Kristo kama amekufa lakini akafufuka, hiyo ndio limbuko letu. Wale ambao wanaokufa lakini wanakufa katika Kristo, lakini tunajua ya kwamba ni njia, kifo ni njia ya kutupeleka kwa Kristo. Tutakaa pamoja na yeye. Yesu anasema nini? Anasema katika Injili ya Yohana ile 14, anasema ya kwamba naenda kwa Baba kuandalia makao. Mahali nitakapokaa, hapo ndiko ambako na mimi na ninyi pia mtakaa. Na kwenye Yesu na kwenye mimi nitakapokuwa, hapo ninyi ndiko mtakapokaa. Kumbe njia ya kutupeleka kukaa pamoja na Yesu Kristo ni kupitia kifo. Hakuna ambaye ataenda mbinguni kwa miguu, isipokuwa wakati parapanda litalia. Wale ambao watakutana na wako wazima ndio ambao waliokufa watafufuliwa kwanza, na sisi ambao tulio hai tutafanya nini? Tutabadilishwa, tutamlaki pamoja na Kristo. Pamoja naye, kifo ni njia ya kwenda kwa Yesu Kristo. Nakumbuka siku ya mwisho nilienda muona, tuliongea naye ilikuwa 16, tuko tunaongea na tukaomba, ikakuwa 21 akakata roho. Tuliozinika sana. Huyu mama mwa kanisa yetu ni nguzo, ngambo ya wamama ni nguzo. Alikuwa mpole sana kwa kila jambo, hakukuwa mtu wa kusema sana ndani ya kanisa. Ingelikuwa vizuri wa mama tuige mfano wa huyo mama. Kwa niaba ya wachungaji wa communauté ya CDLC Axe Bukavu, nina hili neno, na hili neno ni la kuleta pole sana kwa Mheshimiwa Revera Pasteur Delege provinciale wa makanisa zetu za Fizi. Mungu akujalie neema, akupe moyo wa ujasiri katika mambo yote, na jamaa yako ambayo imeachwa. Si sahau kuongea kwamba ukumbuke maneno ambayo mtumishi mwenzako aliyaongea Ayubu wakati alipoachwa na watoto wake aliowapenda. Alizungumza neno la muhimu sana mbele za Mwenyezi Mungu, likamfedheresha Ibilisi. Akasema ya kwamba Bwana, ninakushukuru kwa sababu ni wewe ulinipa na ni wewe umetoa, upewe sifa. Kwa kweli huyu mama alikuwa mtu mzuri, kama na sisi tunaweza kuiga au mfano, inaweza kuwa mzuri sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu aliona hivi ndio atafanya. Mahali kwenye alienda, Mungu ampokee, amupe taji ambayo haitanyauka milele. Amena. Kwa niaba ya Union des Églises Apostoliques et Prophétiques du Congo, tunasema pole sana kwako Reverend Pasteur na jamaa lako lote la kimwili. Tunasema pia pole kwa communauté yote ya CDLC, na kwa upekee Askofu Ndagora, pole sana. Na pia pole kwa Reverend Pasteur Emmanuel ambaye pia nitamsogeza hapa. Sikupenda kumsogeza pembeni ya mkurugenzi wake, lakini pia ni kiongozi kwa aksi yetu ya Panzi kwa hii makanisa yetu. Basi tuseme nini? Mungu awatie nguvu, Mungu awatie moyo. Siku moja tutaonana na hao wandugu tusipozimia mioyo, na Bwana atubariki. Amena.
Mama huyu alikuwa mama Shujant. Tangu tuko pamoja naye Marungu, nilikuwa muombaji kwa kanisa ambalo Rubeni alikuwa anaongoza. Rubeni alikuwa mwalimu wetu wa kanisa, na mimi nilikuwa muombaji na nilikuwa shemasi. Tuliishi naye, alikuwa mama mtulivu kama vile wamesema. Alitulea kwa njia zote za Ukristo, na tulikaa naye tangu 1999 mpaka sasa tulikuwa naye. Kwa hiyo mama alifanya kazi za Mungu. Tuko kusepaki Bibangwa, na wakati baliombewa kuwa mzee wa kanisa, mimi ndio ambaye niwe wagombola, na mimi wakaniombea kuwa mwalimu wa kanisa. Kwa hiyo sikuona tatizo lolote. Na wakati wabibi walimu, wabibi wa wachungaji wanakuwa na matatizo, wanakuwa na vita, lakini mama Anastasia alikuwa mzazi mzuri. Kwa hiyo tangu hiyo wakati tuko kusepake, sikuona tatizo lolote, kwa sababu walikuwa viongozi wangu. Hii ndio familia ya Balabwe ambayo inakuwa hapa Bukavu. Tunawakilisha jamaa kubwa ya Balabwe na Bavira yote ambao wanakuwa kwa teritwari ya Uvira. Kama vile tumekwisha kusikia, kanisa linapoteza na jamaa ya Walizi inapoteza. Kama ufike huku yule mnaweza wakia hata mle mbonde ya kunaweza kusimama mahali mlipo. Kuna shida. Nilikuwa nikisema ya kwamba kanisa la CDFC linapoteza na jamaa ya Walizi ambako alikuwa anaolewa nalo limepoteza, na jamaa letu la Balabwe linapoteza sana. Kwa hiyo ikiwa tumesimama hapa, tunataka kwanza kusema pole kwa jamaa la Walizi, pole kwa kanisa, na pole vile vile kwa jamaa letu. Tunafika kwa muda mzuri wa kushukuru Mungu. Sisi jamaa la Zunguruka na Walizi na moyo wa shukrani pamoja na masikitiko ya kumwacha mama huyu Anastasia. Tunasema asante kwa kazi nyingi alitufanyizia katika familia yetu. Alifanya tendo kubwa, tena tendo njema jamaa. Na ndio maana mnaona jamaa hili lote linanizunguka hivi. Hii ni jamaa yetu moja ya nyumba moja. Kwa hiyo kwa hiyo tunasema asante kwa wote ambao wametuzunguka. Hiyo ndio familia yetu. Mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu ninasikia ninakuwa moyo sana. Kwa sababu usiku nilikuwa nimelala, nikapata ndoto, kaniambia hivi, usihuzunika. Yule anayehuzunika juu yake ameenda na ndoto. Kwa kuamka kwangu leo asubuhi, nikasikia niko nguvu sana. Nikasikia sanzima anaingia. Na hivi ndio maana niko nasema sina uoga
na sina wazo lingine refu zaidi, kwa sababu kwa kugonjwa kwake tulizungumza naye kirefu. Alikuwa ananiambia, nikaona sawa mza, akaniambia unikaribie. Mimi naona hii ugonjwa usikamate kama ni ya teketeke, niko naona kama ina nguvu kwanza. Kwa hiyo siku kidogo tu aligonjwa, nilimsogelea sana. Kama paradiso hicho, na sisi binadamu tunaishuhudia ya kwamba siku moja tutakuwa katika paradiso. Na uhakika na waaminifu ya kwamba amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sisi jamaa hatuna la kusema zaidi kwa ajili yake, kwa kazi alizozifanya. Alilea watoto sana, hakukuwa na ubaguzi kwa watoto wowote nyumbani, na kupokea watu wa jamaa wa familia yetu aliwapokea bila tatizo. Na mtu kila yoyote alikuwa anafika anakuya bila woga yoyote na bila kujisikia udhaifu mwilini mwake au wasiwasi. Anajua ya kwamba kilicho kidogo atakipata, kilicho kikubwa atakikula. Baadaye ataenda na tunabaki kwa amani. Kile muda huu basi hatuna jinsi ya kurudisha. Asante, tunashukuru jamaa lote ambalo lilifika. Watoto wote walitoka fasi mbalimbali, wamoja walitoka Nairobi, wengine walitoka Uganda, wengine walitoka Uvira, na wengine walitoka kwenye vilima ya Tombe. Sote tuko hapa kadiri mnavyotuona tumekusanyika hapa kutoka kwa vilima hapa karibu Rurambo. Sote tuko hapa mbele ya kanisa na mbele za Mungu. Bwana atusaidie na Bwana ampokee, anaweza kugusa kwa ile jema, alaze mwili wake mahali pazuri ambapo siku moja tutamuona tusipozimia moyo. Asante sana. Nashukuru Mungu kuwa hapa kwa siku kama na hii, ijapo mili ni mizaifu sana, lakini hatuwezi kosa kushukuru Mungu, kwa sababu Biblia inasema ni kushukuru kwa kila jambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ameweza kuniwezesha. Imekuwa vigumu sana kusema mimi niweze kuwa hapa, na kama ameweza kuniwezesha nishuhudie hii siku, arudishiwe sifa zake. Kila mzazi huwa anasema kwamba bora azikwe na mtoto wake, na mama yangu naamini kuwa naye kama mzazi, kama wazazi wengine, alikuwa anasema jambo hilo hilo. Na kama Mungu hangeweza kuniwezesha niwe hapa kwa njia moja ama nyingine, labda mama yangu kwenye yuko hangekuwa na furaha. Lakini kwa sababu nimeweza kuwa hapa nimzike mama yangu, najua na yeye pia atafurahi kwa sababu amezikwa na mtoto wake. Kama vile mzee amesema, hatuna mashaka mama yuko mbinguni. Alipofariki siku ya kufuata, nilimuona mama amezungukwa
na watu wengi ambao wamevaa nguo nyeupe. Kwa akili zangu nasema ni malaika. Kwa akili zangu niliona mama amezungukwa na watu wengi ambao wamevaa nguo nyeupe, na nikisema nimseme mama mema yake, nitasema ni mtoto wake, lazima tu atamsema vizuri. Lakini mama alikuwa mtu mzuri tangu niwe na akili mpaka sasa. Sikuwahi sikia mama ana ugomvi na mtu. Sitamzungumzia sana, lakini pia alikuwa ni mama wa watoto wengi sana, watu wengi sana ambao mama aliweza kuwalea, wadogo na wakubwa, ambao tumekomalia pamoja nyumbani. Mama anaweka chakula pale, tunakula sote bila kinyongo. Nitaweza kuwapa mioyo familia yangu yote tulio hapa. Siku sio nyingi tuliweza kumpoteza mtu wa maana kwenye familia, mwaka haijaenea. Sio jambo rahisi kupoteza watu wawili mwaka mmoja, tena watu wazima wenye maana pia kwenye familia. Ni jambo ambalo linauma sana. Na huwa nakumbuka jambo moja ambalo niliwahi sikia mzee anasema nikiwa mdogo sana. Niko naongea na familia kwamba ukihamia sehemu, ukafika ile sehemu mambo hayaendi, rudi kwanza kule kwenye ulikotoka, kajipange tena vizuri. Hapa kwa hiyo udongo tumeisha poteza watu sio mmoja, na familia yangu nyingi sasa hivi inakaa hapa. Hilo nitaliacha hapo, lakini pia nitaweza kushukuru watu wote ambao wameweza kutushika mkono kuanzia kanisa. Tangu tulipopata janga hili, kanisa waliweza kusimama pamoja na sisi. Yote ambayo waliyafanya tulikuwa tunashirikiana kwa pamoja kwa kila jambo. Sikujua kwamba nitakuja hapa kwa hili. Mara mingi nilikuwa nafikiria siku nitafika kwa hii kanisa nitakuwa nimeleta mkutano mkubwa ambao mimi nitaweza kuusapoti. Kuna watu kadhaa ambao nimeweza kuongea nao kitu kama hicho, ambao sijui kama wako hapa. Tuliwaibisha pia kulidiscuss pamoja na mchungaji. Kawa ananiambia kanisa haijajaa bado. Nilikuwa najua kwamba hilo ndilo litanifanya nikanyage kwenye hili kanisa for the first time. Lakini unayopanga mwanadamu haiko ndio ya Mungu. Kumbe hili ndilo litaweza kunileta hapa. Wakati nilikuwa napanga hivyo, nilikuwa najua kwenye mkutano huo nitakuwa nina mama yangu. Nilikuwa natoa shukrani. Nashukuru watu wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali, wenye wako hapa Bukavu na wenye wametoka Uvira na kwingineko. Kama familia ya Mzee Ruben tunafurahi kuungwa mkono pamoja na nyinyi. Na nitaongea na ndugu zangu mayatima ambao tumeachwa hapa. Pamoja na familia yote ambayo iko hapa. Naomba muunge mkono mzee, mumjali. Msikule kabla hamjajua mikula.
mumpigie simu asubuhi mjue kama ameamka, lakini pia jioni mjue kama ameshinda namna gani. Mkifanya hivyo mtakuwa mmenifurahisha sana. Lakini pia nitawapa moyo, tujipe moyo wote, familia ya Zunguruka, lakini pia familia ya Nalubowolo. Sote tumepoteza, lakini tusizimie mioyo. Kama Wakristo tunajua kama kufa ni lazima tutakufa. Tulijiweza kujikaza hapo nyuma, naamini kuwa na hili pia tutakwenda kusimama imara. Tuwashukuru Mungu kuyu mubire watusiga na ikyanya katangire mikolo ishengero yongade takubunini. Ikyanya galala hikari mwimbaji mbo akahika mugali munana na mugumana bwanga basiga. Sasa wali mwezi gwo munana ikyanya tukatangire misiyoni ya Rubuga, ikyanya busuzwa bayingira mu Rubuga lolo lusiku lukyanya tukayingira mu Rubuga. Mumwage mwali Kizilala nabakititwa, mumwage mwali Kizilala nabaruswaruka nabandagoma, mwage mumwairiri inyumba yokulalamu. Ariko ndacyo kyanya akahemukira abagezi, ndacyo kyanya akahemukira abagezi. Twanakole emyaka 3 tuli mu shengero Rubuga ya Sepaki, na ikyanya emisiyoni ya Bibangwe kayingira agotya gakolera ishengero, agotya galaza abagezi, agotya gakaraba abagezi, agotya gagabulira abageni. Na ikyanya emisiyoni ya Bibangwe kayingira lolusikwa kagwato bwali mu bushengero, analisi shengero mu Bibangwa, anamenyekana kwali mukozi ushengero. Ngashubire inyuma kidogo na ndanamenya ilulufu yo luli muloza chevyala kafwa kwali kandi kumusho gwo mwaka ko kunowe cyo kyanya kandi akafwa tukere tukola tayari tukola mugenda kumukutano hakigala amahugwa nali cyo kyanya na yakasherera na uyu naye asherera kandi mu mwisho gwo mwaka. Basi tanamenya yuko izisi kuzoshi mugu no mwaka mugu matotera abandu bana tutanamenya ibyo Mungu aloze kudeta higulu litu na kunoze hano ili tukashaka mushengero lya kabiri cyanya tugahunguka tugashubigalu ko bugira kabiri mbo cyo cyanya akalongo buze bushengero na anakolera ishengero na icyanya akakolera ishengero mubuze anatumike emikolo ishengero halira ku Murambi isiku nyingi. Basi ili akashaka hohe anahamira halire Fizi na nasigala halira Hamurambi na nasigala nganyenye na uyu witu naye anawakera bungirira munde Muravya. Basi uko shibona kandi Mungu atamatu gwasa tukola kandi haguma na rurema kandi kera shibona ko tukola kuguma. Uyu mugizi wa buligo anatunyaga umuvire wa kaya. Basi ndakukundi tuangalite kyagenda tutagwete mingi ko tuangalita higulu lyage ariko kukurikirana nebyanye namasa tutahiti kyanya kirefu. Uyu musozi akagireja mambamu italiyo shiye nawe ko kuba goti bagamudeta banini bana bali hano. Uyu afwa akoligweti akajokololeza mushwa mumubona ngo ali mwanuke ariko mu myaka kola mukuru ndio Bo. Sasa mimi naona sina mengi ya kusema, moyo wangu unavunjika sana. Huyu ambaye amelala hapa ni gofe yangu, lakini ninakufisha mama.
indazitanga imikrofoni kugundi kwenge labda ndashulonge kyanya ndanga shaga nenda na shukuru bwana mdogo Nguza iringuba ya Mushosi kutangira mama agasherera akayimanga analisa kwa shoburi kugira ko ngisikindu kigende sawa. Hale wali hano bayiji ashobora kusimu 24 hours masaa 24 hapa wanamuita Kenya, wanamuita Uganda, wanamuita, lakini pia kule nyumbani kuko pia kilio kwenye kiko mnyumba. Ile yote anaviongoza vizuri na ninaamini kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Kiukweli kama familia yule ni mtu wa kushukuru sana na ni simba kwa, katika familia, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuiongoza kivyo. Kwa hiyo namshukuru sana na atakaposikia hii sauti asikie kwamba hili limetoka moyoni kwa kuweza kumpa hizo shukrani. Kwa kweli mama ametuacha. Kwanza nimeshukuru Mungu kwa nimefika kwa hatua yake ya mwisho. Mama huyo amenilea. Na huyu ndugu yangu amemaliza kuongea saa hii. Hangekula kitu bila kuniuliza ushakula. Nikiamuka tu, mimi nilikuwa mdhaifu wa kufanya kazi, sikuwa nafanya makazi ya kulima hapana. Lakini mama alikuwa ananifuatilia sana. Nikikosa kitu ananiambia wewe ambie mzee yako akupe kitu. Nikiambia mzee nimekosa kitu, mzee anagusa kwa mfuko ananipea. Huyu mama alikuwa mzazi yangu sana. Nakumbuka mwaka wa 2013 wakati nazaa mtoto wangu wa kwanza, akaniambia mimi ndio nitapanga huyu mtoto yako jina. Nikamwambia mama, ndio naona. Tulikuwa na ndugu yangu huko kwetu Mlenge kwa masomo. Akasema huyu mtoto muita Faraja. Ya sio Faraja tena, ni Mfariji. Ndio huyo anakaa pale anasema jina yake kwa Talanta. Huyu mama ametuacha, nenda salama mama yangu. Najua siku moja tutakuona. Na watu wengi hawakufika, lakini hata Kenya kwa kilio, mwingine kwa kilio. Tunatumaini wazee mjikaze, familia zunguruka yote tujikaze. Mama ametuacha, siku moja tutamuona tu. Asante. Ngaleta mukifuliro tugaleta higulio bulezi woyi mama watusiga kuno lusiku lwazene. Mu myaka yotwehe tukiri bato tugaleta obulezi bwe tukagwana ahiti mukaya kitu mukukula kwetu. Mama watusiga zene ashobora tukunzira. Reka tumudete ndaho handi tugashoboye mudetera ariko tutagamuyibagira mu mitima yitu. Mu mwaka w'2003 nali mutabana ukola mumenyo bwenge ngagwana mama watusiga zene ahiti bakulu bani babiri mu nyumba abatamushaga mohe aba muri sangisi lusiku anayambike ngisi lusiku. Halimo mukulu wani uyu muguma walala watusiga mwi miezi yatambuka. Halimo mukulu wani uyu muguma umubera imalawi irubumbashi. Vraiment ali tukunzira. Twakizibera handu haguma ngo murukuka abahayiji. Ngadata akiziba bisa kwa hikoni nakizitire mwage nali mundu musimo kulia bwenene abitu banyinji. Nakizigwana adeka inapokera yebijumbu
hari nyungu bakizipokera y'ebijumbu abakizipokera anateke iya nyungu nayujule ninaike ninabo atare tugashaka ku masomo ikitembe abakengiri iya nyungu ninagimale abitu batakizirya bwene ariko mutasheke tukwirire tumudete sababu ndalo rundi usiku tugashira umudete. Mama watusiga mwizo siku tunatandukana na yehe tunashihumana kandi habulembo ngola musosi witu wenge twali namukanye anayegereza mwalikazi wage mukuyegereza mwalikazi wage anagenda mu birugu byage ahiti analengeza anaheza mwalikazi wage akizigenda ikoleramo vrema mama uwa tusigazene twanganya ngo tumudete tutanga shobolo kudete bimwage biribija naho ariko data tukakula tunagwana data aliri mu mwage mwayuvwa ayabiro kudeta ili uzuni mba mubwenene ashoba mwana wage ishoba fula yage mutarambirwe ndalo ndusi kutugashibideta nyama tusika twesimira abantu boshi abayiji tugwata mu mugongo kubona mulegende isokudeta twesimira abantu boshi abahika hano abayiji tugwata mu mugongo kulengera mama tusiga twenene tutanga bishoboye ariko kuika hano twagwana hari abantu bingi bamuyomba bayija ukushaga harefu bamanuka imigazi yo tutashubije ko bangamanuka ariko twababona hano twasimira mukuru witu tutashubije kwanga hika hano ariko nasima ko namubona hano nakandi nasima ko nagwana konjwa musarira nagwana kaniri twasimira badata twabasimira wenene twagwana bakaniri reka niholeze bali bitu twagerere kubaholeza muholere ndakundi bikizika ariko mubere muimani uyu mama tusiga alusi kutugamubona guno guri mwego tuyambiti ariko umwego gwasigala hano hashi higuru tuwagwana nyama uwatusiga akai kamunyo tunaweza rudia tulishamaliza ngabu tolu taloka bilituiswena ariko musi kutuka malama ndayo kakorogo wabo ndanayo kalongozo wabo murudishe pale kuna nafasi banaramba yango tuitwenaye ukwisekanya tukatandukana bagabunga banatusiga munda bakagenda banagaluka nabo najua mwikano kwijide sabana naike hano tunaganule twenaye ya kutosha ariko larusi kulaga shatungabani nigwejiri nabo aweti bagambagamana kukere arangize gama na yuvo msisigwa ndengamo na nawaza ko twamala asante lakini kubengage Mungu asimo kumutwala nani tukishimukeni twamwifujira ubuluhuko wija kongwa. Natoa pole kwa kata yetu la Panzi, na mimi binafsi natoa pole kwa jamaa la Rubeni sawa vile mkaaji wangu mwenye alikuwa ananifaa sana huyu mama. Basi hatuna mengi ya kusema sababu vizuri havidumu. Mungu amemvuna, hata tungempenda zaidi hatuwezi kufanya jambo lingine, lakini tunashukuru kwa ushuhuda mzuri ambao umetolewa, maana kuna wengine hatusikie ushuhuda kama na huu wakati Mungu amechukua mtu. Lakini mama, uende na amani, ulikuwa unatufalia kwa afini yetu,
Thank you.